Selamat pagi, brother. Lagi di Turki sekarang pukul berapa sekarang? 8.40 ya, 7.40 ya. 7.40 tapi masih gelap. Ini masih gelap sebenarnya. Jadi di sini jam segitu subuh, teman-teman. Jadi saat ini karena matahari paling lebih ke selatan, jadi subuhnya jam 6.30, 6.40-an. Nah makanya sekarang udah hampir jam 8 tapi masih gelap tuh. Ada bulannya. Sekarang kita mau jalan-jalan. Dingin banget di sini sekarang. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan. Mau banyak hal lah, kita mau lihat aja. Yuk kita langsung go. Udah nanjak semua jalan-jalannya tuh. Gila sih. Turki kayak gini bentukannya. Di sini jam 8 pagi kurang 13 menit. Tapi masih gelap. Gelap banget sih. Orangnya bagian depan kayak jam 6 di kita, Pak. Setengah 6 di kita. Iya. Sekarang kita mau naik teleferik. Tapi harus naik apa? Metro dulu ya? Sebenarnya bukan metro sih itu. Taksim Tunnel. Aja. Serasa di alun-alun Semarang. Ini sunset. Sunrise maksudnya. Sekarang kita berada di alun-alun Taksim gitu lah ya, nggak tahu namanya apa. Katanya ini bukan sumber simbol Turki menjadi republik itu, teman-teman. Ini ada monumennya, bundaran. Nah itu di tahun 1920-an yang dipimpin oleh, nggak tahu ya apa Kemal Atatürk atau siapa gitu, kita nggak tahu. Nah ini bersejarah katanya, pernah demonstran meninggal juga. Ini alun-alunnya zaman dulu nih. Belum ada patung tuh, belum ada monumennya di sini. Sekarang ada monumennya seperti itu tuh. Nah, ini nih. Ya. Monumen perjuangan katanya. Nih, national as a national word symbolizing the national liberation struggle, the Republic of Turkey and its revolutions. Taksim Republic Monument was commissioned to the Nah ini nggak tahu di mananya ya. Terus ini peresmian ininya, monumennya. Bilmez bizi hiç kez, yiğitler möhkem dayanır. Vatanımız bölünmezdi, Rabbim koru askerleri. Ya taşlardan silinmezdi, unutmadık şehitleri. Türkiye vuran yüreğiydi, kardeşti bize desteğiydi. Hainlerin ilan kimi başını ezmeyi gerekti. Azerbaycan'ın ordusu vügarlıdır, eğilmezdi. Yang menarik adalah dari simbol perlawanan menjadi Republik Turki ini, dia di belakangnya ada masjid. Kita beli sarapan Turki dulu, makanan Turki. One second, please.
Gimana Beb? Gimana Beb? Gimana Beb? Gimana Beb? Ayo makan. Dimakan dulu, dimakan dulu. Nah, Jadi ini tadi habis beli acma, harganya 15 ribuan. Aku pilihnya yang pakai ini ya, coklat ya. Nutella. Iya Nutella gitu, tapi sebenarnya nggak Nutella asli sih, jadi kayak coklat aja. Kan asli itu. Bukan? Nah, Scam dong. nggak tahu. Nah terus tuh aku nggak beli simit karena kalau simit itu dia lebih keras rotinya, kayak bagel keras gitu. Aku kurang suka. Nah kalau esme ini dia lebih tipikal yang roti lembut gitu. Tunjukin nasi bawangnya, bawang. Kenapa? Habis juga tuh. Enak. Pesawat ada itunya di belakang. Bukan yang sama, jadi kalau yang di sana tuh kita Enggak. tidak. Nah, gimana? Beb. Banyak kuburan di sini. Ini kuburan semua nih kayaknya. Ini juga kuburan nih, nggak tahu nih kuburan siapa. Kita belum dapat informasi sama sekali. Sama konyak nanti. Nah, di sana kan lebih religius. Gila, keren banget. Di review. Keren banget kerennya. Dia Iya dah. Gila, keren banget. Ya Allah, Masya Allah. Mimbarnya lucu. Ini mimbarnya. Sultan Rasyid.
Beb, ada. Istri katanya mau naik teleferik. Mau nyobain katanya. Ya kita langsung naik ya. Cek saldo kartu dulu. Kartu Transjakarta. Ini Yuk kita masuk. coba yang kamu. Bisa buat 2. Nah kita akan naik ini nih. Ya, nyebrang ke sebelah. Böyle şu ortadaki adalar yüzüyormuş. Adalı değil ya. Hayır, hayır, yani ada diye geçiyor da böyle şeyden kopmuş muhtemelen, şuradan parçadan kopmuş. Kim yapacak abi? Türkiye'de bunu yapacak vizyon yok ben sana söyleyeyim. O yıllardır. Yerli. Şey bu tarafta değil galiba. Aa, o bu tarafta geride kaldı. Udah belum? Şey, belediyenin var ya bir şey. Belediyenin. Udah. Ben su yaladım. Kuburan semua. Biliyoruz tamam. Aha. Efendim. Adını burada bulamıyorum. İnce yapalım. Adamın adı Pierre Gimana? Loti. Ha öyle oluyor. Buranın adı Pierre Loti oluyor işte. Onun adı Aku oluyor. masih backlight. Ini tadi kita naik ini nih. Seru banget. Bentar sih tapi ya alhamdulillah lah lumayan. Apa ya gimana ini? Yang language Mana Inggris? Oh, udah English. Your request is in process. Kebalik Place your dong. credit debit card in the hopper 121, or have it betul, scanned betul. by the contactless Ini 60 card kan? reader. 160 kan tadi? Iya. Betul berarti ya? Berarti ke sini 20 TL. Iya 10. Anton Davis. Tapi saya sini. Rokok ya? Enak Beb? Enak tehnya. Beda? Beda banget. Ini kamu sama aku di sini. Kita keliling aja. Sumpah kamu kayak emak-emak ini tuh gak Facebook kayak keliling gitu kan. Gila, terang banget. Jadinya. Gimana menurutmu? Kok jadi Ih, kok cepet banget ya itu? apa ya? Sebelah sana. Asik, Mbak Beb. Lihat dulu dong di sini. Senyum kayak. Kita ngambil umroh, Beb. Maksudnya 3 hari itu. 3 hari apa? Umroh kemana? Ke Mekah aja. Hah? Bisa nggak? Ih ngaco. Nah, kan dari sini kan nggak perlu. Visanya mana? Visa doang kan? Iya. Psikopat tuh nggak perlu. Enggak. Nah, Visanya beli. beli dong jadinya. Gimana menurutmu? Kenapa? Nggak, di reschedule tiket. Setelah itu kita ini Beb. Sekarang kita nyobain nih
naik tramway. Mana sih? Nah itu tuh. Ya kita go, langsung cobain tramway. Attention please. For your own safety, stay behind the yellow line on the platforms. Sayın yolcular, uygulamayı telefonunuza indirerek ücretsiz bir vergi hizmetinden Ya nyampe. Giliran video ketutupan. Mana? Mana? Mana sih nggak kelihatan deh? Apa? Ya kita lihat pinggir laut. Banyak yang jualan di sini. Transfer station. Ini masuk kawasan swasta. Ya, cari makan dulu. Makanan Turki. Sekarang kita mau makan. Ini apa namanya? Makanan Turki. Enggak sih, kayak makanan pembuka aja. Tapi itu kayak apa ya, kalau di India tuh kayak khubz. Emang India ini? Makanan India? Enggak, sebenarnya hampir sama sih mereka juga. Yang di sini, ini apanya sih? Itu saus sambal, kalau yang ini yogurt. Yogurt ya? Artinya. Copy one. Yeah, but in America, some original thing. Yeah, yeah. So if you look at American stores, they don't look like that. Tadi katanya apa ini free katanya? Aku matiin dulu IG, maksudnya IG-nya aku delete dulu aplikasinya. Iya, iya. Sana çok bağlıydım, ümidim vardı. Onun için uçak sana yalvardı.